الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. dutangije izina rya Allah subhanahu wa ta'ala. mbere na mbere dushimira Allah we muremyi w'ibibaho byose, dusabire n'intumwa ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amahoro ya Allah n'imigisha bye ko byamusakaraho we nabiwe n'abaswahaba be n'abandi bose bazakira ikirenge cyabo muri icyo ngicyo cyabo batubanjirije kuzageza ku munsi wa nyuma. dukomeje kuzina mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ari ryo zina al-musawwir. Al-musawwir ni rimwe mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala. igisobanuro cy'iri zina alladhi yunaffidhu ma yuridu ijadahu ala as-sifati allati yuriduha. Allah subhanahu wa ta'ala niwe utegeka icyo ashaka ko kibaho kugira ngo kibeho, kigahita kibaho kandi kikabaho muri sifa ashaka ko kibaho. muri make Allah niwe urema, nyuma yo kurema ni nawe utanga ishusho. Al-musawwir bisobanuye ngo Allah niwe utanga ishusho, niwe ushyiraho ishusho y'ibiremwa ashaka ko bibaho. buri kimwe cyose Allah ashaka ko kibaho niwe ucyambika ishusho ashaka. alladhi ja'ala khalqahu 'ala as-suwari allati sha'aha bimuqtada hikmatihi. Allah subhanahu wa ta'ala niwe washyizeho ibiremwa bye abishyiraho abyambitse amashusho ashaka yuko bigira, bijyanye na hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, bijyanye n'ubugenge bwe. buri kiremwa cyose Imana yaremye yakihaye ishusho ishaka, yagihaye ishusho ibona igikwiye, yagihaye ishusho igishimiye. ni nayo mpamvu muri Qur'an atubwira ngo laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. mukuri twaremye ikiremwa muntu mu shusho igikwiye, mu shusho iboneye, mu shusho nziza. ishusho Imana yaguhaye niyo yawe. ibyo rero bituma Imana yitwa al-musawwir, kubera ko Allah niwe utanga ishusho, niwe ushyiraho ibiremwa akabiha n'ishusho ashaka yuko bigira, bijyanye n'ubugenge bwe. hamwe n'ibyo, kubera ubwenge buke bw'umuntu, Imana imurema yamuhaye ikibuno gito akajya kucyongeresha, yamuhaye amabere mato akajya kuyongeresha, yamugize igikara akitukuza ngo arashaka umwarabu. uwo niwe bita umuntu ntashima. zaluman kafura, zaluman kafura. igihe cyose ahora ari umunyamahugu, kandi igihe cyose ahora ahakana inema za Allah subhanahu wa ta'ala. mu mazina ya Allah rero yitwa al-musawwir, bisobanuye ngo Allah niwe utanga ishusho ku biremwa bye. al-wurud, iri zina ryaje muri Qur'an inshuro zingahe? warada marratan wahidatan fil Qur'an. iri zina ryaje muri Qur'an inshuro imwe. iri zina ni izina rya Allah ryaje muri Qur'an inshuro imwe. ashahid, aho turisanga ni muri aya iboneka muri suratul Hashr aya 24, aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati huwa Allahu al-khaliqu al-bari'u al-musawwir. ati mukuru nta wundi ni Allah al-khaliqu, Allah niwe muremyi, al-bari'u niwe ushyiraho ibitari bihari, niwe muhanzi uhanga ibitarigeze bibaho mbere agategeka ko biba bikabaho, al-musawwiru akanabihereza ishusho. woro ni Allah subhanahu wa ta'ala. iri rero ni rimwe mu mazina ya Allah subhanahu wa ta'ala, ariyo witwa al-musawwir. Allah niwe utanga ishusho, niwe uhishusha ibiremwa bye ashaka yuko bigira. dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha ishusho abona idukwiye kandi ishusho nziza. dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kuzapfa turi abayisilamu.